Yeah. Okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye barakwereka ruwazanye ipiki ahita akubita mu ipine ry'imodoka iri hano yari itangiye kugenda. Wana muri ubwo buryo rudomoro wacu. Kumbi imodoka umuntu urimo na afande wacu. Afande kwitegereza imbere abona umuntu uri gukubita ipiki hehe mu modoka ye. Amaye nka data ibi ni ibiki kandi? Afande rwose byaramuyobeye nta kindi yakoze yazimije imodoka ahita agira gute ahita asohoka fasta. Iki cyaro domoro cyaramubonye asohotse cyita kikarenga muri ubwo buryo. Wana kurikira unarebe rero sasa kuki filimi itangiye gutya ukurikira akantu kukandi ntagira akagucika. Rudomoro wacu yarakarenze. Afande araza aritegereza abona ipiki tayari yamaze gutobora ipine. Muri ubwo buryo cya rudomoro cyo kiriruka afande aracyitegereza kumbe harabari guhengereza muri buriya buryo. Afande yahise asubira mu modoka ku kanya ahita aza fasta nk'abandi bakomando bose. Afande wacu araje mu modoka nta kindi yakoze yakuyemo ikintu bita imbunda. Wana ahita akurikira umurara kumbe uko afande yagiye amaze kurenga hari abaje uko ari babiri witwa Moza Patrick ndetse na Riri wacu bahita bazana ipine batangira gufungura rya rindi ryatobotse. Ako kanya rero batangira kugira fasta. Kumbi barakureka cya rudomoro hakurya kiri kwirukanka cyane kibuno mpamaguru muri ubwo buryo. Wana cyaraje kiza ku kintu cy'igistafu kiri hano kita gifata kitakinjiramo muri ubwo buryo maze kita cyegama hehe ku rukuta. Afande wacu nawe ari kuza capa bugu muri ubwo buryo. Afande Stevo ngabo rero afande yaraje ageze hano abura umuntu. Ageze hano rwose afande wacu abura umuntu yari yirukankanye iwone mufashe nete murasa. Afande yitegereza impande n'impande araheba. Ariko se kweri muginga kweri abanyiyongoje ate akaza gatobora ipine y'imodoka yanjye kweri. Wana byaramucanze. Kumbi ku rundi ruhande babarara Riri na Moza Patrick bakomeje kugira gute gukuramo pine. Uyu nguyu araza afungura inyuma azana ijeke muri ubwo buryo. Wana sinzi ngo bagambiriye iki rero ukurikira unarebe. Kumba afande ku rundi ruhande byamucanze cyane. Afande wacu Stevo byamucanze umuginga sha umufashe. Wana azi ko nakoze komando kweri amezi 8. Yaramucanze rwose ntabyumva neza afande. Afande rero araza ahita yegama ku gistafu kiri hano. Kumbe mubyibuka neza uru staff yegamyeho nirwo rudomoro wacu yihishyemo. Ngabo rero aramubona cyangwa. Afande wacu rero nta kindi yakoze yaravuze ati uhombye arabyimenyera reka mite nkarenga nanjye ubwo nta kundi byagenda. Afande wacu rwose Stevo wacu nyamunini yarigendeye muri ubwo buryo. Wana kumbe uko yarenze cya rudomoro cyahise kiva muri cya gistafu kita kigifata kita gicapa mugu muri ubwo buryo rero sasa. Gabo rudomoro wacu yagarutse. Kumbe abangaba baracyagira gute baracyakuramo ipine bakuyemo yatobotse bahita bashyiramo iyihe bahita bashyiramo ya yindi shyashya bazanye. Wana afande we aracyasanga imodoka ye ahiri muri ubwo buryo. Afande Stevo wana aratambuka ntibatambuke byo ni umusore yari ikintu bita ipirawu yo muri Nigeria nguwo rero. Kumbi ku rundi ruhande uwitwa Moza Patrick ndetse na Riri wacu bakomeje gushyiramo ipine muri ubwo buryo. Abarara basoje gushyiramo ipine Riri yarazengurutse Moza Patrick ahita yinjira mu modoka fasta muri ubwo buryo nk'abandi barara bose. Abarara rero nta kindi bakoze bahise batangiza imodoka mu buryo bwihuse rwose. Imodoka yise itangira barayitwara. Wana ngabo kumbi barakureka rudomoro ku rundi ruhande yazaga yirukanka muri ubwo buryo. Sinzi ngo ari kwerekeza yaraje yitsimba hano sinzi ngo nibanda ategereje.
wana yaraje aritsimba hano, kumbi babarara bandi baracyagenda. Wana Rudomoro ku rundi ruhande nawe arabategereje bakagusubiza ku rundi ruhande. Afande wacu akomeje kumacinga yerekeza hamwe imodoka yiwe iri. Aya basi afande yaraje rero ubu kwitegereza neza imbere hamwe imodoka ye yari iri. Byaramucanze hasanze ipine yonyine imodoka arayibura. Yarota cyangwa arareba impande n'impande imodoka arayibura. Imodoka yanjye ko nyisize hano ubu ko kisigaye kweri. Afande byaramucanze pe. Hey, kumbi barakwereka abaginga batwaye imodoka ngaba muri karitsiye zo nizo karitsiye z'ubwenge. Hano ni ku ifishi, ni karitsiye bavukiyemo. Bazanye ya modoka barayishungura muri ubwo buryo. Afande we ku rundi ruhande bikomeje kumucanga, byamuyobeye. Afande wacu rwose byakomeje kumuyobera muri ubwo buryo. Imodoka yanjye yisigaye aka kanyara. Ibi ni ibiki? Afande nta kindi yakoze rero, yahise acapa mugu atangira gushakisha imodoka ye muri ubwo buryo. Atangira gushakisha mu makaritsiye hose, gusa ya modoka yindi iri kuza. Kumbi kimanuka Rudomoro yahise yitambika muri ubwo buryo. Hey, uko yitambika abarara bavuyemo. Wana koraha ndabemeye cyane, mukoza aferi neza. Kumba abaginga aferi gahunda umugambi wari umwe, bose n'ibisambo rero. Sasa Rudomoro riri wacu ndetse na Muhoza Patrick ngabo rero. Wana byamukubise ko ntake nawe akora mu mufuka avanamo amafaranga. Wana amafaranga menshi cyane, dollars. Nta kindi yakoze rero, yatangiye kubapesa. Wana akira nawe yawe sha. Ngabo rero yarabishyuye muri ubwo buryo ati wana turakwemeye aho ngaho, natwe reka twigendere. Yabaye amafaranga nawe asigarana imodoka. Ngabo rero uwitwa Riri ndetse na Muhoza Patrick barigendeye muri buriya buryo. Uyu nguyu akomeza ategereje, sinzi uwategereje ngo ninde. Kumba afande wacu we arakirukanka amakaritsiye yose ari gushaka umuntu watwaye imodoka ye. Ntabyumva neza. Afande wacu kumbi icyo ngiki sinzi uwo kiri guhamagara. We nahageze rwose tebuka. Kumbi uko kimuhamagara afande wacu aracyashakisha mu makaritsiye hose umuntu waba watwaye imodoka ye. Hey, barakwereka uwitwa Muhoza Patrick ndetse na Riri ngaba bari kuza babari sene zabo. Wana kumbi barebye imbere bahise babona afande ari kuza. Itware neza dore afande turahuye kandi niwe twibye ya modoka. Wana bahise bigira nyoni nyinshi bahita baza nkaho nta cyabaye. Urave kubarara rero. Sasa baraje bamucaho. We mwemuretse gato. Twebwe se ni mwebwe kabisa, mwemuretse mbereke. Afande yakuye agatelefoni, uri kumva? Afande wacu nta kindi yakoze rwose, yaberetse ifoto y'imodoka ye. Arababwira ati rero iyi niyo modoka yanjye, nayo mwigeze mumbonera. Ati reka nta modoka yawe twize tubona pe. Ntayo twabonye, twebwe twiturukiye aho hirya pe. Baragiye rero. Sasa kumbi bageze imbere Muhoza Patrick na Riri wacu umutima wahise umufata ako kanya. Umutima mu kumufata yahise agwa hasi. Ako kanya afande yahise agaruka gutanga ubutabazi bw'ibanze. Ahitaza ibino bintu barabitojwe ku ikosi rya komando, sinza ko yakuyemo rero. Sasa arakazunguza araza. Wana aramupuriza mu kanwa muri ubwo buryo. Afande wacu ari gufasha abantu ahuye nabo ntanabazi rwose. Afande wacu rwose yafashije abantu. Cyari cyacu kita kigaruka mu buzima. Wana cyari kigagaye. Ati rwose urakoze cyane. Riri yarashimiye pe. Wana cyari gipfuye. Kumbi mwibuke neza nibyo byamwibiye n'imodoka. Wana afande wacu rwose yarabahanaguye, arababwira ati rero mwebwe nimwigendere ariko mujye mwitwara ari kubutaha. Bigeze hano imbere bibitekerezaho neza bite bimusifura. Wana byaramusifuye biramubwira ati si imodoka uri gushaka. Ati rwose niyo. Ati rero wowe uhita ukata aho ngaho aparitse imodoka kandi ni yawe. Mwayibonye neza? Twayibonye rwose, wowe genda urahita uyibona. Wana byabonye ko afande bigiriye neza nabyo bite bimugirira neza, bite bimurangiraho imodoka yiwe. Afande yahise acapa mugu muri ubwo buryo nabyo birigendera rero. Sasa kumbi igifite imodoka cya Rudomoro cyacu kiracyarangira umuntu, kiracyamuhamagara muri ubwo buryo.
afande yaraje. Afande ageze hano yitegereje neza imbere koko ahita abona hari umuntu uri imbere y'imodoka yiwe. Imodoka yanjye sha. Afande yahise aza slowly. Wana arapitipitoyinga nk'abandi bakomando bose gake. Afande wacu araza mwendo wa jeshi. Uwo rero yanyuze inyuma y'imodoka yitonze. Afande Steve wacu yaje muri ubwo buryo. Yaraje ahita agira gute, ahita yegama aho ngaho rero sasa inyuma ya cya Rudomoro. Cya Rudomoro rero kiracyavugana n'umuntu n'ikizi ko inyuma hari uwahageze. Wana basozanyije gihita gishyira akaboko ku modoka. Yitegereje neza rugagi hasi botini kirukasi kibonye afande. Afande wacu ahita gifata muri ubwo buryo katapura rero so wa muginga wo uranyibasha nta soni. Afande wacu ahise afata umuginga afata igisamba itajya kugifunga muri ubwo buryo. Agafilimi kacu nuko kagenzi mwakoze kureba ryaboneka ndabakunda cyane. Imana ibandebera icyoroshe mwirinde kwiba ni bibi cyane biranakubitisha. Ndabakunda cyane. Bye bye. Ciao.